run tawduna lagi ngasi school sina hek inauguration tawpadagi ekoi school se muk ahan badadi class 8 fo putang lerambani adugo 16 December 2019 dagiti board recognition tawba haidi class 9 10 upgrade tawre kasi ekoi forever sana yang kena di wana class 6 to 9 oi tamdare adugo क्लास 9 की सातवां सेराम रानिता अविनाश प्रेमिता वंदना सिजरबा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्री सिंह ओजा सिंह मसीगी यम चमना मरु ओइबा यमदि मरु ओइबा फंक्शन स्मार्ट फोन यंथोपे थरोम सिदा लंगसिन मिरु सिंह थौबाल डिस्ट्रिक्ट की जेडयू जोनल एजुकेशन ऑफिसर श्री अनिल कुमार थौबाल डिस्ट्रिक्ट की उपाध्यक्ष श्री टी नुंशी हैरोक मंडल की प्रेसिडेंट श्री टी.एच. चौरजित हैरोक पार्ट 3 के प्रधान श्री तांगबा अदुगा मैनेजमेंट कमिटी की प्रेसिडेंट अगिनाउ टुनाल हैरोक की लेंबिरकपा सोशल वर्कर श्री मैनो स्कूल की हेडमास्टर ओजा धामेन खुन की सोशल वर्कर राजा लौरेमदगी लेंबिरकपा शरद मांग लेंसिनबिरबा कमिटी की मेंबर खुदिंगमक सिंबी लांगबिरबा खुदिंगमक स्कूल सिगी ओजा सिंह लेकाई सिगी आहलमन छात्र छात्री सिंह अमुखन्ना इन इकाई खुन उच्चरे आहर मक्तदा इन यम थागत चनिंगसी स्कूल मैनेजमेंट कमिटी जेडयू अमदी मागी टीम स्कूल सिगी हेडमास्टर अमदी मागी टीम अकोई टुनाल की टीम मैनेजमेंट कमिटी खुदिंगमकना अकोई स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आईडी आई मांग लेंसिन बिरो नुंसीजरबा छात्री सिंह से यम लायरबा खरा फिबम चादब युमदगी इमुंग लोइना लेजबा दुगम छात्री हातनी मखोई हौजिकी पेंडेमिक लाकपना मरम ओइरगा रेगुलर ऑफलाइन क्लास फिजिकल क्लास तौबंगमदबदगी ऑनलाइन दा क्लास तौदबा यादब मदु तौगे इक्विपमेंट खर चंगे इंप्लीमेंट खर चंगे मदु मनुंगदा मोबाइल स्मार्टफोन है हम दरकार ले मसिक मोबाइल स्मार्टफोन से पीना भी तक कमिटी ना कदाई कदाई रिसोर्स तो थीरका आंगांग सिंह से लेबंग मोय इमुंग मनुंगदा लेबंग मोय खनमदगी खनरगा पुथोगा सी पीबी बसिमक कमिटी से की यामना फबा अदुगुंबा वाखलोन अदुगा जेड योगी अदुगुंबा अफबा आंगांग सिंह फानिंग मै वाखलोन ने हाइना थमजगी मसिक दमकता हाइनिंगा लेतना इन थागचरी आंगांग सिंह इसा सिंह नाइजनिंग मदे स्मार्टफोन smart meaning khangi what is smart it's like you are very smart other phone ne smart or we are no ne smart or gadaba yan taraba
phone and noise hana ya no in phone sinagado you have to use the phone you don't have to abuse or misuse lana sinam yade sinana bidam the people karige we all want you to be wonderful people aprova amakpa phasaba apaoba adunga mioi amam noibo hoya ningem adu idam tang si oja sing parents sing aduga jet yogi staff akoi myam lei si na khoi na nongmadi noi marakta gi thobal gi dc nongmadi noi marakta gi akoi gi jenims ki director nongmadi apaoba neurosurgeon nongmadi apaoba aduguma social worker scientist ada nasa da kaida america gi da khoi india ma cha mayam scientist wai le adu momarak tu noi marak te akhoi su ai ninge noi gi parents sing adu gi mangla nom lai ne akhoi nu so adu gi damakta kan khal kan da arai leita taw to ni noi competition nate you have to collaborate ama kama tathok ta sen say for example hoji pira ni mobile phone ji pai bai to zero kan eba hai to ai bam na telephone to na mana bim da hang mata akhang manoi na ta pi batai collaboration ne akhang ai loi puthok na kan da ai na hen toina libo wari ma noi taram ngadar khang de aina England da kedom sapada education ki summit tam sapada Africa ki team malai angang sing simoin exercise am tawale angang satra kuntra mak loi koina keno magi se upami gi akoi sa pulap lephal laga si upami ma khong se for example pot am thame lupa lising kun thame or mobile handset atang of sam thame aduda oja don command ma pi angang mayam dura asigi khwaiding hana lowung amba angang do aduna magi oine loi lepide hana chela lowdene aduna ready 1 2 go hai kanna pam chen chen langna gine noi langna roidra ama tanoidra tanagada tanoidra but moi de am hok tana de makut loi sam nei mo ya loi sam na cha mara sangmin ne ba that means are you kudim loi samin na gadam ne akoi selfish ore do bane collaborate to team mo ne lai gadam ne ha gi moi de akoi na oja sing no khale ba lakna grane lakna de ba loi na akoi loi na pu ason mo zo akan mo zo akoi cha mara yomin na gadam ne na adu exercise that means we have to collaborate team mo ne work to oja sing marak to so computer gi oja do na computer gi ne ha ba kautho gi na ha bi wat ba adu biology gi oja do na zoology lo do na mane na computer zahira adu di mana so oja do gi mateng pang mate class lo ko ta ai class natra ai lo roi ai di biology tam mane adu na computer si ai lo roi ha ya de ba make up to because noi gi dam tane khoi le jam mayam gi dam ti hing matam mo da mayam bu angang sing phanam ne wakalun adu taw go to ne ai period loire ai loire na same thing noi ne su khan go do se oja se khoi mai pa ne khal kan oja gi awab le kan noi ne su mateng pang matam go do ne adu ni knowledge guma skill guma gyan nu di tala phange but chanabi thakji kasi mi bu mateng pang ning ba mingo na pijen ning ba ahal man bevar to wasidi larik te gyan tam gadam de akhoi ne loine nam tam sakado ne adana you are all wonderful human beings wonderful students akhoi na noise apabo aininge class 12 ko so khoi sengmani school ji oja wat khoi pi na honar kani akhoi mayam tanara kan aduga nakhoi na tawruwa khuding makta apabo oyo aduga mobile se season no ko mobile misuse to ya de la na sin na gano season no apa pakhala kana wonderful instrument loi yaw na pot kring tawu no ina la na sin na ragadi noi ma kane aduna parents sing na sunga sai jet yo na haiba to maina angang sing kitang regulate to wiba pung na sukte ya sukpa wa na pa ya de adu to ya de na maru wa de larik pa wa se mobile to like am pa ka to like am pa ra adi mobile la wazada mo hangba horen online gi wazana class lo kan na paru bu na mana biso mo hang wazada khang na bu mo hang to adu main to ra kan na koi soi na phaw wa ra kani na koi gaktan te prithvi pumbagi like tambe ya de hojik be chamadi class ai sanu pa to class 11 tame suktam like amata hang to class 11 pass to ra like mo hang to like to karam para kara dia wai sugang kana class 11 pass ta orse delhi tam bane aduna mapam khuding cha mani akoi gidi lei hogdre akoi wala hore haina khallu no isor noi da potha nawa nasan hona ba kan nawa larik pa na bagi oja ga tumti leibu nukti school ka bu ware hostel la warden la no tal le bi isor na noi da rest to no pirapne aduna so aphamol khalla kana but larik pa bu le pe yade wai khre se hairaga na koi khuding akoi na halo ra kana na koi na pham mi oi bu do madu nong ne koi ura kana si gi ge wai se jara ga noi ko ko tha ga thank you